Samo letos so divji lovci v Južni Afriki ubili okoli 700 nosorogov. Strokovnjaki zato preizkušajo nove načine, kako te mogočne živali, ki so na seznamu ogroženih vrst, zaščititi pred divjim pobijanjem. Kot boste videli, je postopek videti precej strašljiv, a je za nosoroga ne boleč, saj je njegov rog iz roževine, tako kot naši lasje in nohti. Zgodaj zjutraj se čuvaji parka odpravijo iskat nosoroge. Ko najdejo prvega, ga uspavajo, nato pa mu prevrtajo rog. Vanj ubrizgajo strupeno mešanico, ki za nosoroga ni nevarna, a čuvaji parka so vseeno previdni. We know that what we did when we developed the treatment was to use toxins that were safe for animals. But it's always good to check because it's the first time that this kind of work is being done anywhere in the world. Ta postopek izvajajo zato, da nosorogov rog ne bi bil več zanimiv za divje lovce. Ti namreč ubijajo nosoroge samo zato, da jim odrežejo rog in ga potem prodajo v Aziji, kjer je zelo dragocen, saj verjamejo, da je čudežno zdravilo. Divji lov na nosoroge je zato zelo donosen posel in da bi omejili njihovo ubijanje, rogove zastrupijo, da postanejo za trgovce neuporabni. I think it's a wonderful idea. I think we need something creative and effective to stop the poaching. If we don't stop the poaching, they're going to be extinct in a couple of years' time. Tako, po 30 minutah je čas, da nosorog vstane. Zdaj lahko čuvaji parka le upajo, da ga bodo divji lovci zaradi zastrupljenega roga pustili dolgo živeti.